Uma botanga na mão. Uma botinga tanga tula matu. Uma botanga tula matu lopela. Uma botanga makapeka lokwalo lona. Uma botanga kumbula ifike ndlulile. Mama tula waboma. Babutile ngwalo. Babupapula ngwalo. 21. Ngwalo wa 21. Kumateo. Jesu. Abula atshela labantu. Atshela labantu. Wafika wekile wabatshela isilayeli halifika bo athi manifika lapho umuntu bakabuza kuyisa nithi Nkosi ngiyayidinga eseleyo le mbongolo leyo bengaphakathi komuzi unabantu ngaphakathi kulo muzi ukabayelana lale Bible ithi wona Matewu kula Matewu lapho angelana eseleyo wagibela ikibha angela ukuthi ngoje uzelema kaJerusalem abona bathi masini bamdlalela indwangu bathola ipalamo bathali ipalama bamololisa mthambili ngosala nona mase go-3 khotho amen khotho amen khotho amen khotho amen bamolwa masina bamdlalela indwangu bamjabulela waphuma amameneme amameneme yo bathoki mameneme abantu amameneme yo bathoki mameneme abantu amameneme yo muthoki mameneme yo pina mameneme last week ezibheke endlulile bana bakuthabeza babamjabulele katshelo Friday namuhla welesihlanu barahabula bathi makabulawe bathola yokumula laba bantu bafuna ukumbulala sele bathoma ngojwana 5 bake baqala kuJohana 5 belokuthi sorry bayobuza ukuthi ubani lo muntu yawufolisithe yawufolisile lo muntu ayaqala ngohaya ayiqalanga lapho phela salayikala ingiyaqala abangena abangena uthi ngaHerode ekuthini kaHerode bale qinya ngakhosi sifuna inkosi ale hayi hona khowa wathi inkosi ayikho yalamato abaphuma awita barute ile wabiza abafundile wathi wozali wathi kwenzakala awita buka nebuka ngomwaliwe wathi wena muzi omunyani Uzakamurela fuza inkosi kulo mhlaba lo ayazi khona lapho isililo labo imosheke khona lapho alizamaya athamani aseluqwini basenzwini ithomile khona lapho phela watati boma bana boma ithomile lento iqale iqala lapho afeka athamani athi wama bangabuyi washimana nabafana ubani okupholisile athi mina ngimazi athi uyathi mthatha uhlaka lakho uhlaka lwangami bathi umuntu loyo bathi usabana bathi awuvunyiwe ukuthi uthatha uhlaka lakho uhambe ngoba isabana lo muntu loyo akusomuntu kaNkulunkulu jealous kungena umoya ulisimoni uthi Simoni Petros noPetro uPetro noJohane bathola Simeon alisa abantu izinto zakhe afumana batho ba bona moya kuphela athola abantu bakhuluma umoya amakala wabakala angela batho athi yena nina bantu moya moya lona uthatha Vale. ngoba bathi egameni lakaYesu ayithengwa ngemali
abashade 2 million indaba yemali yaqala khona lapho ayathamba ubaba thina kahle kahle qalanga lapho 2 million kuma lalela ukuthi qala ubani namali unahama namali unahama namali unahama unakuya wakuna alahaka wathala umprofita alayela wathalela umprofita alhafetofona athi baqeda ukuphola bona le muthu athi bakunomuntu nawe bathi bakuthi uhehasi unathusa muthamudi bekasiza umprofita kaNkulunkulu khona lena Rudolfo ukhona noRudolfo aya umishini ayemishini ayohloko bathi mphokitse bathi nasi sipho ayibusetsa wasibuyisela thamudi mali umuntu kaNkulunkulu wathi segadi angisifuni Akiwele mu. akiwele mu Akiwele. angifuni lutho hehasi uhehasi Ilo zabantu. nezitho zabantu elikhala ubaba uthi iqala khona lapho abantu bahlangana bakhuluma murero awuthomi ngawo ayiqali khona lapho Uthoma. iqala kuphi odaniel uDaniel bomela kuka mama abomama nabobaba nakuka nabuza ubaba bathu bana labantu laba fana jesu bazobaba uJesu Wena pili. bakhuluma khala bathi singamthola njani ayithomi ayiqali khona lapho Daniel. uDaniel emva uDaniel 6 heba bona arapela mama bona athandana esimfanekile barikhosi bathi inkosi ahasi yenze isifanekiso bathi into bayikhulumile Samsoni Samson Anamandla. anamandla balelela babheka barela bakhuluma futhi bathi singambamba kanjani Samsoni. uSamson baya telefasini baya emhlabeni bayothusetsa papa deli bayathusela baba kaDelila bathi sinikeze into Urume. bathi uSamson Ayothwala Samson. ayobamba uSamson baba ngoDelila into ekhulumile bela bathu bana manje labantu laba bambona abantu bambona Ihake la bathi Jerusalema. babengena eJerusalema ibile hafika Jerusalema futhi bangafika eJerusalema fumana tempele athole itempele bathu balekisa abantu bathengile bayekatse badira bayenza ukuba kuthandana beke basileke hamba bake wasuke wawukwapata khona lapho bakhale umntwana bathi kudala sizwa ngawe bakuba bahlangana bayetsale bayenza ukuthi bakhuluma alright bathi okay uthengo Judas ukhona uJudas orata tshele uthanda imali ne ba utlwela kae bebazwa ngaye mara basamutse kodwa bangamazi ne ba utlwe misebenzi bebaza imisebenzi yabo amathongo kodwa emehlweni wabo bangamazi utlwa Judas lalela uJudas uthini alikoki muhanga athi lona ngizofika imali aliki athi uye 51 51 emathuleni 51